Khumpui Academy ni Boys Day Girls Hostel Berai Naikha CEM Purna Chandra Jamatia Logio Kutal MLA Bishojit Koloi MLA Manobdev Burma EM Komol Koloi no Khoboi Kubuni Adungrok Tomaikha Berai Naimani Yagulo Belai no Dera Jakte Shitra Mangfli Nugzakha Hostel Hini Shaka CEM Purna Chandra Jamatia Ttaadc ni Fund Kishabai Tangbatang Nahari Shamung Tangthani Kebang Kebeng Mung Nugzakha Hini Boshaka Fund Kishani Bishingo Fano Khumpui Academy Hostel no Kotor Bebak Shepshap ni Bishingti Bajangai ti Shathani Nangkokmani Rock Naikole Shunamai ti Shanani Kok Borikha Kok Tama Thumne Rokni Beskango Ttaadc ni CEM Purna Chandra Jamatia Tini hostel visit khaini phaikha especially o jagao maintenance ni bilai ke nango sini amle bichoji koloi amle manav deborma teibu sini em health khaichok khaijak teibu sini local ni leaders bu tongo sini engineer tongo executive engineer PU education tongo jeng o hostel no tabo renovation khaina ni bagai jeng tama khaini na monguri na lekha o jaga phaino phaikha nini kodungma roi maintenance khaime ni bagai chini fund crisis ni bagai blai or jaga problem ngoi tongkha jeng initiative na oi tongo haphone chini Ttaadc ni fund ni condition blai khe hamya hani bangai jeng amono musuk phano khaiwi malia tabok jeng khaine ni bagai chesta khaine je jekpan jeng o Khumpui ni boys day girls hostel no jeng kaham khe sananai tei bichini Khumpui academy Bidyajyoti scheme ni jeng ram makha aro bo jeng tak visit khainai visit khaimani yagulo jeng je scheme ni rangma mane abo bahibkhe daiti pairmano bono bo jeng nailene hostel amne total capacity ora agi ni tongmani 200 tongo phiaba thangnai bosoro je babe hostel ni demand barekha bono jeng bare rowoi total boys and girls ni 650 jona jeng hostel capacity ngya phano marokha hingke oro jagao prai 268 oro ni hostel tongo junior senior miligoi hingke tei bad baki o girls hostel tei chini sikla hambo bon omha jagaro jeng accommodation khaiwi tabo apatot mahaki choleroi ma tongo phiaba chini hostel ni capacity ni sai gobangku o jagao jeng ma tong rokha hingke jeng bwskango bono tangrona ni bagai 100 bedded hostel boys and girls ni khairona ni bagai bwsang initiative nai tong Khumulungni Habarini Kokthum Bureau Report Khumpui